gagayem naragsak ngal daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya't kuman nga ipakaamwa da ito lang takan tayo dito YouTube, Jenna Almoite Drama. No, daman makita yung agre-re-upload kadagiti videos tayo, dagita-dagitag taktakaw, when wag namnamay kadagiti sanda mo tapagrigrigatan. Manipod nga rod kanikap sat Mario sa napod no anagantin tayo drama ita. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, no dagiti daddo managanak kat adda paborito dang anak sa balimat kanyak. Ta adda paborito amanugang. Adda kay kayat ko, ta naparabor unay kanyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Tatang, inyagan kayo iti si Danyaw. Nagluto at ngamin iti bulalo. Ay na, nagimasain. Ay ala, ay sumrek ka pa'y baraw. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay kahit mayat nga rod ti timing ko, tatang. Ewan nga raod, ay na, nakasingsingpot ka talaga amanugang gabay. Sapay kumata, di kanto agbalbalew. Sapay kumata, talinad ti kinaman nagparabor mau. Nakasingsingpot ka. Ay, nagasat dyan ako. Takas kan ka tinagbalin nga asawa na. Kaya na siyak mitin Nagasat at nakamanugang ak itikaskin ka. Ay na, basit labanag na tatang. Alang araw din. Saan ako ngagbayag? Tas umuragak pa iti trabaho na madamdama. Malaga raw, ingat ka itidalan mo nga gawin. Tatang, sumurot kayo inton bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kiwin umayak Mabalin aya, Jack umay. Si kamay. Anyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang matimapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot nyo pa'y lang amin ida. Sumurot to man dyan sadot nga asawanan. Ah? Masursurunak na makitkitak ti panagrup-rupa na ija bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam, ay na mabangbang anak sika. Nangrunan no da ipapet-pet na kanya. Kat nasingpot mo jay asawa ni Manang. Nagagat pa'y ngagtalon. Nagagat Ngayon makukwarta na. Kurang iti diskarte da ija bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam, nanalaing nga dumiskarte iti kwarta. Naparabor pa Kaya professional nga main. Iso nga da natalgan at trabaho na. Ngamjay may sa manugang kungay. Ha! Manalon unlay. Ah? Inak pa'y mapaputputan mo iti kwarta. Nalaala. Bye-bye-an yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado, ti suportaran da nga agasawa. Hay, dahita pa iti may sa dilawag kadakwada. Nagriga lang ron ti panagbiagdan. Anak da pa'y lang anak. How? Nakaap-apal da nga rod tang. Taada anak da. Gamda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Nalalasa na palay. Tada pintas ti biyag mo iti sidong ti asawa manakaw. Dumteng to dayta Aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man. Adda kayo. Tang, Nay! Apay! Ibagam, Jima. maya man dumawat iti bulong ti marunggay yo tatang. Kan kalamansi. Kan tay bunga man gayam ti papaya yo. Tagrag-rag-rag na malangan. Magibati ka iti alaan mi iji lugar da gabay. Tapno adda isang put mi ijay. Wen, tatang, basit lang talaag. Ay, mapang kayo ijay lugar da bayaw? Wala, tayo naman may iliwan niya balayan ka. Nabayag kay tadi kam nagkikita. Kababain may, nawan may isang put may. Iso adi mo ibusin dagiti natang di tarubayan, tapasalubong kaw. Wen, tatang, basit lang talaag. Ibagang mga miniji asawa matagmula. Uray dagitala ko man natang tiimula na. Kadamang mula na, nga madayjay kataltalunan. Adayong mga minumapanak pa'y na ijay. Pambar. Awag ka mula na Kung kunamladay ka. Di mo ngamin pinili anaimbag tinakiasawaan. Kita am jakab sama. Profesional tinakiasawaan na. Ada na pintas sa trabaho na. Iso amayat tibiyag na. Ada pa'y dualugan da. Da kayo ngay. Ultimo bisikleta kaawan. Tang-tang, Sakit anak kay nga anak. Saan kay maaba nang? Kahit
Masikog ka manayin. Saanan, tatang? Huston dyan limang apo ko yun. Pagsasarungon yun to mati anak yo kawam maipakanyaw. Kita nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiag itan. Nubak nang kayaw. Wain! O reaganak kayaw iti sa nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iji balay da tatang. Kanayon nakasermonan. Awam pa'y napuutak ka din sinermonan lakay. Apay, anyaman tin bagbaganan ngay. Katay sigod nga bagbagana Amom daytan bulog. Kaslagi ka mo na iro, may ama. Kasjay na mga talaga, no, awan maipapagpat kang kuwana. No, da maitagmaw. Ay, nagsaya at ka kang kuwana. Ngam no awan, ay saus. Kasla kadaksan kan kang kuwana. Ay, masaksakitanak na maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na amanugang. Ha? Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kan saan ka no naimot. Ala ba kay? Tanog swerte may. Gaburak to man iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamot. Uray ko man no pumudno ng agswerte ka lakay. Sama, agswerte yak to ba kay? Promise? Mga nang tatang, nakaluto ni nanang. Ay, nay, nagbayat ti biyag ko tunggal umayak dito yung lugar yo baraw. Bagan maturog lat kukwag dito yung nagdakil abalayaw. Katwa na, kababay mo't no pagtrabahon da kayo tatang. Ag-relax kayo kid di. Ay, win nga raud. Ang kababayin ka na nanang kentatang mau. Ang mga no'y bagada sa dutak. Saan tatang? May kay kid din, makan tayo. Para ba mo magaya may? Ay, rumuara kung bakit? Ni, alas 5 pailaan. Nasipngat pay. Anya taramida medyo talo na ya. Ano ti maarami di talaw? Malating na kaon. Mangang kapay ang mawampay magayam na luto. At da pinalong ko tinapay. Iso na ti pamigatak ito madamdam ha. Agawid ak tulat tanin ton pangal daw. Nanang, saan ka di nga gawid ni tatang itapangal daw? Kunanamat nga agawid tao may mangan. Ngam awampay laang mat. Tinapay laang mat di binalon na. Inak ka di ayaban, nanang. Alamang nga rudan ako. Mapan ka ni Jitalon. Bukawam ni tatang mo. Nanang, kawan mo't ni tatang ijitalon. Anya? Ayan na nga rudan nga eh. Kunana mga Jitalon ti papanan na. Rinikos ko pa iji kataltalunan. Kat awan mo't. Anya? Ay, sapay di na itugtugo ti cellphone na. Kasano ama kontakta nga eh. Bapan kami na balayan. Agyaman na kiti padang sa nga iliyo kanyak Ay, awanan yaman na, abalayan. Ay, wine, adagayam intindi na kay abadbado kan sapatos kan ka, abalayan. Adapay kalkalugong. Ay na, nagsaya time. Apat isaw, kasapulak ti kalugong, ta napudot ije lugar may. Ay, ala, mabit laing tayo nakalain. Nalipatan nila kay nga intindi tay. Nasapa nga minarimwar. Ay na, thank you abalayan. Ay, pati bagam to nga ron kani abalayan alalaki Salamat unay. Narabyan ka man na simang putbulog. Nagapwa man na ya. Di talang Ay, nakaluto kan. Agaw, kanta mabisina ko. Sungbatan pa ti saludsud ko. Nagapwam ko na. Kita balay da kumparay. Nag-istorya kami lang. Anya launay ti pag-isistoryaan nyo, aya? Kanayon lakastan, marabrabyan ka sumang sangpot, kan masapsapa ka rumwar. Kunam talon ti papapanam, ngam saan samot? Talon mga talaga. Ang kagagaw na mabibisina ko. Adakwar tayo tatang. Apay madang ti kwarta. Umutang ako paggatang may ti abono. Abunaw. Basta sa o kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awam makitak amula di asawam. Diyan may lapagay ti imulmula na. Nalpas magtinti pa nagtatalaw. Apay, nagsikin krapaya di asawam. Saan tatang? Milagayam. Anyang nga raw ti abunwan yaw. Diyak mo ka ni bulog
Basta kung nanamot ka sa pulan na ti abuno. Pambarla di asawam da ita. Mga nod na babae na. Isaw ti pangtindan na iti utangan yaw. Ay, sana po no day tatang. Awan babae di manugang yo. Nagsingpot ni Bulog. Di mula mo Nalakat agin si Singpait. Ken, kuna makanayon na marabyan na sumangsangpait. Kaya masapsapa mo arumrumwar. Papananda. Ijay talon. Talon nga. Anyat ko na ijay talon. Asikasuan na dagi jay mula na anatang atatang. Ay na nakitak jay talon yaw. Basit tinaimula nating ijay. Jackpot dyan na talon ti papananda. Ha? Ay. Paliwam dyan asawa ma. Ang mga nag-chichiks. Ibagaman tagpaiso kanyak Bulog. Talon ka ding agpaiso ti papanamwan mo niya. Ha? Apay nga mo day kadamdamaga mo, Jima? Makikita man narugrog iti banok na sumangsang puta. Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. Tadamot punto na itimbagana. Anya kumatabunwam kun alpas mo ti panagtatalon. Saan ka man nag-second crop? Ay na, dagitay mo ulak anatang ijitalon Ay, imposible daytan. Nagbasit di mulam ijay. Jackpot yun daytan ngay bagbagam. Ha? No, da babae may baga madagos kanyak, tay pagat-pagat ko. Di ka man humisim iti kasta Bulog. Asino ti babaeng? Asino ti pangtagam iti utangan ta kwarta? Ay na, awang babae, bagay. Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadagas na laday jay kanyak. Papanan nyo, gabay. Nakasukat kayo, mate. In kami agpalingki tatang. Sumurot kayaw? Ay, unbad tanay. Awan masinsiday di balayin. Kasto ikaw, dagag sukatayin. Una. Ija mo't la palingki ti papanan tayo. Ay, nagmayat talaga tibiyag yung agasawa. Mabalin nyo lata ti rumwar iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Una tatang. Ken ag-grocery kaming tupayoy. Oras siya. Tanay, naibusan ti pangkusinak. Awan amin ay. Sige. Gumatang tayo ton tatang. Da kamin ton timang bayad. Ay na, agyaman nakabaraw. Awanan ti pangisukataken ka manugang kaw. Manmanaw ti kasken ka kasing pahit. Mabilbilang lang. Bayat ba nagpasyar, balasan ko? Ni, da kayo magayan tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay Huwag na, kailiw ko nagiti apukok. Ay, ayan na nga ni Bulog. Ay na, sana matatao dito balay ti anak yo tatang. At daman ni talonan Ay, kastaya. Ay ala, aginanak man garod beekta, inak man sarungkaran ni Abalayan. Nay, apay nga da ka abalayan. Kaano pa ya simbangpet ka? Itay laang Abalayan. Umay ko man iliwan dagiti apukok. Di damot kami nagaw-awid ni Balay. Ay na, kasano ka na makaawid da. Kaya ultimo pagpliti da ket awan. Mangurkurang isda, balayan. Takasa daw. Sadot mo't dyan, akmaw. Inal daw ama pa nagtalon. Ang awam mo magimgimulan na. Mapansa may lagtugtugaw iji tambak ti talon. Awam mo matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak ko. Tamairam-rama na ngagrig-rigat iti silong ti anak mo, abalayan. Di nanto at pinilpili tinakiasawan na. Anya ka ita. Natangkin gamin ti ulo na iday. Sige, Abalayan. Mapanak pa Ay, sige. Kundi bakasyon na ita nga balayan ko. Awampay uray may sala ko maakamuti. Wano sa ba pa sa lubong na. Imang-imang nga umay. Oo na yan. Di lagbayin. Naimbagpay ka dyan balayan ko di banger. Na naparabor da. Tila may itid na kanyak. Ngam na ita nga balayan ka. Awampay na puutak ngayon tin na kanyak. Uray sa nga rakam la ko maadikay. Awan! Julie, bakit? Agree ka. Apa yan? Apay gabi? Marigata na. Agangis.
Daghan na dagsan dito, barokong ko. Ala, apa yan nga? Sige, mabit lang. Di pan kay hospital. Ay na anak ko, agpaimbag ka Apay ngay, binaybay am samo nga min tiba game. Di kan samo nga min nagpapalo up iti check up mo. Tiyan mo ka naimbaga na ko. Ang saan matgayam. Naliwayak tinagagas na nang. Di makal ka no ti puso ni Gabi nanang. Siguro nakasta ti sakit na. Ang nakarkarumot itan. Naparigat samot nga min iti trabaho. Ha? Ti amok akit itultuloy na ti panagpaagas na. Ang insardeng na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Uy, nanang. Kurang laiti na na ito eh. Tatang, da kayo pa'y lati pangital ka ni Gabi Tamasapol nga agtrabaho tani. Saan pa'y la makatrabaho ti asawa? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawa kan asikaswin nyo Katala Ang pagtrabaho ngay anak ka. Kompormiditan Agwaitress ako no sales lady no iso. Ta sa anak mo't la nakalpas iti koleo. Malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Bulog. Akin laya ka dagiti ibumbunag dagita babbaros. Kan nagado atarong mo dagitan. Anya dagita inangkat mo. Ha? Pugtuam, bakit? Ay na, di nakman parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita Dagita imulak iti bangir abantay Ha? Minulaam di bakanti aluti tayo ijay? Kuwan ta sayang. Nagmulak iti ado alayakan taro. Di agpay suman bulog. Wang nga raw. Taytan ti bunga ti kanayon nga irural ko iti masapa. Naniso ang marabrabyana ang agaway. Anya? Ala, sabi nang ina ti tarong kan laya ita. Isungarod at siyamba, bakit? Ay na, nukasta. Uy, jak laim pagarup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Una, tapno guminawa mamatibiyag tayo. Day, anya ngay day ta ipatpatak daryo di ta sangot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abay kiri tatang. Kan minimart. Ay na, nakatsamba di asawa. Ngamin kahit. Nalawa ti minulaan na. Wen nga rod Uray siya, jak ammo day ta. Inlimod na, takayat na kano asurpresaan tatang. Ay, kinanda pa'y lugan yun. Wen, tapag deliver min to iti tinapay, kanda duma pa ang mailako. Ay, Pau, nasaya at nukasta na ka. Ay, ayan nga ni Bulaw. Aday di kusina, aglutluto. Apay aday bagayaw. Ada ko mga raw. Congratulations, Bulog, Barok. Apa nga alaman mo nda kong tatang? Wala ta nakatsamba ka. Ay, sorry napasakitan ka iti kalabas. Pinababainan ka. Imbagbagak asadot ka ang nagbidutak gayam. Ay na, awang kanya dayayin tatang. Lipatan nyo dagitan. Nukasta, mapakawanak. Gawa na? Basila ba nagdagita? Ay, thank you garon Nan, limagaso mo mga raw. Tagumatang ang itipuspuraw. Ha? Apay, anya klase a puspuro day tatanagnina? Kwa, 4 o 5 abaks ti katagag. Reserva ti daduma. Ha? Ano ka nga tangay nga agimbag gabay? Nabaybayagan nga agsaksakit ka. Dandanin, tatang. Agimbag ka matanatanay. Kasi mo dyan ako ngagtrab-trabaho. Tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayong tatang. Amok ang maumuma kayo na mga asikaso kanya. Ay, makapasikur nga mintikas tao Sikala ka na yun ng timay lutlutuan. No nauma Kan si kayo na kayo mga asikaso iti asawak tatang. Alam, agawid kayo. Nay, anda ka may gaya may nakaong. Ala, agawid kayong tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. Saan kumamot kasta at iraramidin nyo? Ita, taawanan magimulan nyo iti asawak. Kastalatan ti trato yu kan kuana.
Idi adda pa'y kwarta ni Gabi. Kasla ison ti kasingputan iti imatang yo. Ngam ita, tawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kwa na. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, sorry. Ala, agawid kayo. Tasya kun ti mga sikaso iti asawa. Ay, kuha. Sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamin. Sorry ko man Kamalik dayjay, isuha suray. Kahit promise, jak ulitin ng tikas jay atrato ka ni Gabay. Suray! Natauhan na kiti bagbagat anak ko kanyak. Nagsingsing putak nga rod kat nagpakpakawanak iti anak ko. Kastamutan iti manugang ko. Pudno umat ngamin ti imbagat anak ko. Asa akla na saya at no da pa kay ranudak. Ngam nawanan magimulak iti may sa tao, agbaliwan ti nakilangan ko. Banag asaan arumbang. Katita nila tan Julie tagtrab-trabaho tamay parit ka ni Gabi tagbannog. Kat damot jema kan ti asawa na, napintasan ti panagbiagda. Adon ti business da, kat pasaray purwakan dakmat iti kwartada. Alakastan, tigayem mo, Mario. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sagayam, di day drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Hello kagayam, naragsak nga oras tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabs at Bergie, sa napod no anagan, tintay drama itangam sakbay na. Hello man pa kini Gregorio Abad, di Tabusilak Bayumbong Nueva Vizcaya, ni Romy Ragindin, kini Rowena Luna. Kastimanti ko na ni Kabs at Bergie, dirman ang biyanang, nabisyo tiyamak, no damag na nga inuman, wano sugalan, mapan. Nagagat ngag trabaho ngam ti pakasurunak, pagbisyo na ti sweldo na. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ay, umanda ni man ang tipista, insa ba kay? Kahit, apay ko mano madalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Ay, isan mo ta? Nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano hindi na panlalawas day na uday, apa nagbulak-bul maw. Kiti subat, nabayagan. Hindi pala na panalawas na jay. Ayan ti sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartam. Napanan ni Tatang Nanang, Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adda man ni di piyesta rin. Ay, nakamarangpang man ni Jayan. anya, ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay. Intod na kada kayo. Saan? Kunana, nakadulay. Agam japachay. Intugo na laki di sweldo na. Magkapasuron, jaya mayaw. Ay, sige tabaunak manja po ko yung. Sukunan na ni Tatang. Tapno saan man na may pasubo di sweldo na. Adain, arak man. May sa akis, ta para manakman na ito'y kakanwak. Ala, Lolosito! Lolo! Priya, apa nga lang ka dito? Binaunak ni Nanang! May kayo kan nuyawid! Tama nga, no, agbartek kayo manun! Ay, agawid kan. Agawid agtaw no madamdama. Agawid tayo na, ha? Doa tayo nga agawid, Lolo. Maudi ak, umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan ka apaw. Ala, mapanigan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Grabe ay, lumawan pa ilagay ang mamanakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta Nanang. Ay, na yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan tikas jay nga ugali na. Ti kinawulwul na.
Imbak bakit kumaitiag kun si misyon. Kano nga tayo nga gibos ti kastaw, ya kalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun nanang ngamanyangay. Numatungtan tayo ni tatang kaslayad adda na mo ti agpapaanawa. Uwan nga ruda, di lagbay na di nga mayaw. Isumsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire nagiti artak kan sugador. Dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Huh? Iso nga isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun nanang. Nagiinom da ni tatang tikas labos da tayo sumangarod ti kalakayan. Di agbay na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Sa makikadwa nga ginaw. Sa tidyak kayat. Nga dapapanan dagiti aray na makisursurot Ngala, agnakam tulatan ni tatang. Mauman tumot lang itikas tingar aramidan na. Ramanam ka di daytoy tapay nga inaramid di manugang kaw marensa. Ha? Tay, amo na gayam ti agaramit iti kasta. Kawan, Ay, kasta tararamidan day di lugar da. Nagibas ka, ramanam sana yan napaiti kasta maray. Saan? Depende iti agaramid day ta. Nasamit day ta, uy. Mabitla nga. Ramanam nga mentap no amaw. Alaman lang ay. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natamaan anak sa butin, Mari. Agrigos mo dun, diba, nagkita. Ibusan takit ni dayto ta. Saan matla kaya't nagiti kabalay ko dayto. Makabarte mo gayam na ita, Mari. Sana balay ta italaang maray. Di uray tulod ka nga gawid. Wano saan ka maturog kan dito'y balay. Ay, sana, Mari. Sa pulun na kaya balay, may. Agawin na mo lang, Mari. Nalang araw da, ibusan tanday to. Sa tanto agwashing itiara kay Jay Star. Ay, napanan di kumari kun ngay. Apay, di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas tragak ngam di namat kayat. Apay nagbartag kayo. Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na din mabartag na ko. Mabukaw gayam ti problema, dupa. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, ang ubar day tananang. Nabartag kayo, di kalma na si Mangpet. Awampay, jaya ma'am. Awam mo. Intun bigat pa'y lamal pas ti pista. Di pa agawid day jay ha? Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami, jaya ma'am. Ay, awanan. Naibusan, jay purdiya na nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo ah. Bagbagaan yun tumanan ano sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay ti kasta ngay tsuram sitaw. Ita ka lang agawin. Sapay di sura sa tirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagagdud ka. Ay, na katoy, bakit ko na yan agungat man ay? Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Tayong kagdigaws. Malaminak. Pagdingusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagdingos abakat. Tapno na bang luka akaabay ka? Apay, nagkatusang ay bakit? Nagsukatan. Nag
Tungrit ka! Aldawasan ka, nagsuksuka! Nagangtod ka, laklakayan! Tang, ayan ti sweldo yung nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagragyaw di sugalan, tanaabak kayo manan. Liber Jim, ay, saan ba ta? Narigrag ka o agpaisaw. Anya, matikas na nga ramid yun. Awan pa'y makukwar tayo mat. Awan maururnong yung asweldo yun. Ure-urnungan nyo lakuma. Tapnadan to kautan nyo, nagkasapulan kayo. Ibisyo yung mat amin ang kwartayo. Kung nga ruda, sa intunawan kwartada, kasla ka kaasay. Kasla na kutura na manok. Agtala ka man maditain sa. Kasano nagsakit kayo. No ma-hospital kayo, kapoy ti kabibisyo yung. At nangarot kautan nyo a kwarta. Ay na, di yung ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak may pampanunutan mi, tatang. Kung nga ruda, feeling baron dumang kami na itangamam. Lakayanan na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayong tumanan, itadyo adagos kanyak ti sweldo yo. Tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw ti mangidulain. Kinliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal, tabaram. Ay, Nagsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktor yo. No di ka agidulin ti kwartayo. Why? Ha! Makaamu kay ti bagay, sitaw. napananmanan ni tatang, bakit? Napanmanan nagkarpintero ah. Sayang, ti matmatgadan na, tadi mat agiduli ni ti kwartana. Makamu da ano, di dagnakam. Awal lang arudan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin nakasapulan da. Wan nga rod ah. Nasimpetan sa ngamin unay, bakit? Iso nga agabuso ni tatang. Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta, sinermonak man itayan, sakbayaan na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay ah, tadaman na ni naramid jay manugang kwa tapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. May tidamo laday jay. Ngamnoy ti sumaro no mayat taon. Kaslada nung laangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay kalaang atag sasango tayong agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo Jestor. Mayaman titungga da iti arakan. Ay na, rugyan naman rin ako na. Ay, magsasarungunan tuman ti aginuman. Isu nga umay kamutin, maray tapno quits. Ah. Tapno saan kang agon konsumisyon kanila kay mo. Yaw, awan mo, tidudukot mo. Ay, ay, unan niya. Malamang nga rin, maray. Sige, umaya. Urayan nakbihit, maray. Berdi, bakit? Agring ka. Adan ni tatang. Berdi. Anyat mapaspasamag ka ni tatang. Inta kitain, bakit? Makaangas, maulawak, agpatanggal na ka matayaksan. Ay na, apay aya. Anyat napasamak ka da kayo. Nadisgrasya. Italay na kayo ospital. Anya, nakadisgrasyahan niyo. Tricycle, motor, wano anya. Natinagak, kitlay tugtugak. Ayawanay, naburaksan ti balay ti utek kao. Ay na, apay nga nga grabrabihi kayo, aya. Alas 12 na iti parbangon. Yala, isiretan ni tatang. Aglisi ka tabagkatekaon. Ay namatayang sana. Greg, di mo baybayan ti anak ko Di mo uyuyungan. Linanang yung ayan na. Awampay, napanitayan ti kumari na nga maging kay tawampay mo lang. Apay nga jakpay na natay. Aglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mat. Kat kasano, anyat na sakit.
Inton bigatan ang agpadoktor tayo tanay rabi lang. Ala, ano sakit na. Kabalak pa'y matkiti, Pilitak ti maturog. Kumusta ka, King? Ay na, Ma... apay nagbardag kayo nanang. Second time ko lang na ito yan nagawa. Sana'y nasam... Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati di rabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan, tultuladan yung matan ni tatang. Pangyaw awan ni ti dudukot. Pangyaw awan ni ti konsumisyon ko ti amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Tsak, amo kada kayo. Lukasta, agin inom ka mutan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsango taman nga rod nga agsat. Bakit? Hay, kauna, ada kwarta maya. Nagsweldo ako ni di Kalman. Isaw ti paggatang tayo ti arak. Ay, kauna. Oh, pagsyatan tangay. Agunti anak ta, no makita na tangag shot. Mapantay jay ili Inta agbir house. Napanandana ng kantatang bakit? Jack nga rod amo, Greg. Di daman nagpakada arimwar. Nagguyog na nga ta? Wan siguro Dalan din siya. Panamritangay. Ay, humaya mo niya. Ay, sus. Bakit? Batak mo chay. Dananang kantatang jay agkib-kibi na magmag na. Nabartag dan samag. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Apay Awana. akastada matan. Nakasursuro nga ginom ni nanang bakit? Anya, matan ti kasta nga suranda. Nanang! Tatang! Umay kayo dito balayan! Di kayo agit na dito kalsada! Na ikaw ay nagsakit ti sa akak. Limtag matayin. Kaarak yu day tatang. Adaagas mo dito anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Awan na nakaw. Ay, siyak nga raw. Nasakit mo ti ulo. Anay ko. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito balay. Diyak pala makatrabaho Limtag mati sa kakaon. Apa yun nga Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan yung amin ng tibisyo yo. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugi ak mo nga minan no dya ka ginoman akaw. Diya mo kayat nga bakit ka tiyag konsumisyon na. Naumakaw nga problema. Anya mata klase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na, manunatawa na pambagbaga. Ti may bagbagakin ko na. Ang gamawang mo din ka na. Isuwa sa baya ko na. Ay, unayin aya. Kat, ayan ti sweldo yung hindi na panalawas tatang. Awanan. Naringreg ko man Yak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piyeste, di ka bangibang abarangay. Ay ka, anya ita. Tanggadang pa ita sa kama. Tasyak mo't napigsaak. Isu ama pa anak man ni Jay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, orurayan ka kayo naging nga umimbag ka. Nalpas tong di pista. Ay abamban ni Priya nga apo ko ta. Aday bagak kinikwana. Ni, apay ang nakasukat kayo, Lolo. Papanan niyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit. Ngam anusak. Ala, umay kaapok ta kuyugan nak. Sa dino, Lolo. Ijay pistaan. Kibinan nak. Sa nabalay, tadamat sa rukod ka.
alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ni Magna. Ala, anyat ko inyo di piestahan na yan, Lolo. Inakla agbuya. Alan, kadawaan nakwain. Kwa, ang pakada kayo pa'y akadanan ng kantata. Ay sana, tadidak mo't la palubusan lagi jay. Intakit din. Kibirin nakwain. Wala. Duwata namang kibin ka ni Lolo Priya. Rawayak may. Ha? Di ka pa inapan? Wain, nagdigusakpay nga main. Mala, intayaw. Addan nagijay, trupak kijay. Sa latawanay, yak kayat tiyag absent. Malalalala, intayaw. Kapay nga impake ka, bakit? Papanam? Papanan tayo ko nam, tapumanaw tayon kadagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanan tayo? Addan na sa pula kapagabangan tayo. Agabang tayo pa iti pagnaadan lakay. Panawan tayon dananang kantatang, bareng agnakamdan. Anya? Ay, nauma ako ni teraramidan da. Sakit ti ulo ti papaida. Kasi ta, saan daman na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapo iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagngay? Natangken mo't nga minti ulo da. Ay, iso panawan tayo idan, tapnagnakam lakay. Ay, lakay. Umugay ang bagastan. Pati mantika, asin, nasukar, kape, kanda dumapay. Anya? Sapay jak pa'y makatrabaho. Takimaro mo ti sa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talakay. Ika pa'y umutang iti karuba. Pinanawan na tamot nga minan na berjay. Awanan, ti libre akanin ta. Huwag nga rod. Naumakanaw iti araramidun ta. Pinaybayan datamutan lakay. Kasanutan ngay. Indak agtrabahon bakit? Naimbaga kaon. Mala. Agananad ka, wain. Kanliklik ang pailat yung ginom lakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen bakit? Tanay, pampanunutak nagiti utang ta. Masapol ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat ta da utang na. Wain. Nakasarita kong tibus mau. Imbaga kasyak ti pangtidan na iti swildom. Tapno saan mau ang maibisyaw. Yala, sikat ti makambo bakit? Basta idyamutan ti panagbarbartag mo ha. Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaytan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjay anak ko. Ay na, naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumri ka anak ko. Ay, agyaman nanang. Kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta Kumusta kayon kani tatang? Kakastoy Nasaya mula nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yung dagita? Apay anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Ah, Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na muking kuana. mayat Ang amangan no pagbisyo yung mula ang timatmatgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay mayat nga rod ano kasta? Kat, anya ngay, amo yon no kasano tirigat ti panagbiag ita, tawan kami na pagsangsanggiran nyo. Ay, huwag nga rod. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kanay nga aging gaita na kam. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kaila iti pagnakman nyo, nanang. Ha? Saan kami nagsubli diti balayo? Andan pinatakder mi abalay mi jesular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang.
May ka, nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, taumay da kayo latasar sa rungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Pinatkan ti Diyos, dagiti kararag ko, asapay ko tagnak kamatlaang dagiti dadakkel ko. Naragsakanak gapoy ti makitkitak kadakwada itan. Uray bakit kan lakaydan, agbinbinadang dalat iti rigat kan ginawa. Kat no daduma adamot pagsayatan ti ipapanaw mi. Tanapilitan kami ang nagipatakder iti balay mi. Kat ita, adan bukod mi abalay. Kat kasi ti ingkarik iti inak, saan kami ngagliway amang sarungkar kadakwada. Alakastan, tuy gayim mo, Bergie. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan, dayta kapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Naragsakngal daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat janong sa naapod no anagan, tintay drama. Ngamsakbay na, hello kani Revelyn Garcia, Lisa Duldulaw, kani Belinda Ramos. Kastiman ti kunani kabsat janong. Dear manang biyanang, man nakiapat ti hasawak, iso amang ibabain. Naturay iti barangay mi, nga uray awan kumamat karbangan na nga agturay-turay. Siyak ti mababain, gapoy tararamiden na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Mapay, nagsapa ka manan anak karubwat dyan, papanamanan. Ada seminar mi nga opisyalis ti barangay. Seminar kaila seminar. Saan mo naman ay nayunan ti swilduyaw at pampandog kayo lang? Ay na, aguli magkakadiipang. Paset ti trabaho mi dayta. Si kamo ila ti rumaniklamo. Jakto pa agreklamo. In-enjoy ag tag-survey kadagiti kabaranggayak. Agraraman ka mo nga may ngagbalin nga opisyal dyan, Di mo iba ng data. Agtal na ka man. Tila sasawa mabakbakitan. Nala, ta mapanakit din. Ika nakitibalong ko akwarta. Tanay, awang ko kwartak. Kasi ta, agawat ka manin kanya. Kung dirimit kay tiswildom, ngam alaam mo lagayam. Laki din, mangtigkan. Nagaduman nga ibagbagamang. Darasam kit ni, aldawang. Kitay niyaw, nagita as-asayaw. Tanay, agrugit na dito'y samaw. Nanang, sumana umanan na anti ipang. Agung-ungot man na ni Jisango ti balaydan. Ayan lalaki din. Ay, huwag nga rod Adaman siguro pang pangaganan Kapay na nila niyo italida. Unay mo't day takabsat yun, nanang. Bastit lang makita na umdasan na pagtabtabaawan na. Kasta na nga ruday ta nga ikit yun anak ko. Sa bale, ti ugali na. Kaso-kaso kayaw. Naimbaglahangan na ta saan kayo akas kanya anti ipang. Agduma mo't ti ugali yun, nanang. Yung ngabay. Ha? Ay, jak man amaw. Ngam sa bali nga may inti di makkulan na. Tay nala ti ikit kan ulitag miniandim nga ipang. Idibasit pa ay. Iso akas lati nagibidan anan tiyaw. Sanay. Nauyong nga may nagiti ng tagibi kan kuana. Malapan ko na. Iso siguro ati timawidan na. Ay, sapay nakararsagid. Ay, sigud na ka di akas jay nanang. Wano italabing makutan. Ay na, sigud nakas jay ti ugali na. Naturay launay ng tiyaw. Tauray iso ti buridak may agkakabsat. Kasla iso ti inaunatan naturay. Iturayan da kami akakabsat na nga inauna ngam isaw. Abay, anya nga oras nga agsirsira ka dito istormbaw si Kapilar. Alas 9 tirabi ante. Isumula nagariwawa kayo manan idirabi Diyak makaturaw. Nasapa mo tapimanaw dagiti bisita ki dirabi ante. Alas 7 apimanaw da. Wine, nga malas 6 ti pamaturog ka. Diyak kayat ti madisturbo. Uray kumamuno saan nga aga-asidog ti magpalay tayaw. Ha? Ibagam ka na kita nga customer mo,
Tawan ti ngumalaw-ngaw iti alas 7 ti rabi. Sa paom ngamin ti mangirikap dito istormo ha. Alas 6, wenno alas 7 mangrikap kan. Nasa paunay mo ta, ante. Isupay mo ti mapaglakwak iti duwawan no talo nga oras, Sapay adupay taggatang iti kasta nga oras. Kan may sa alas 9 mo ti curfew tayo sanay, Makaring-ring nga raw dagiti customer mo. Ken ambuyaw, masapsap at ipandaturog ka. Alas 7 maturog akon. Pasensya kayo na, ante. Ay, di kay agpapaanawa Pilar. Laglagi po nyo akagawad jay asawa. Uray ka anakan ka. Talaga apagmultaan ka numapunwanan. Ha? Apay, asino kada kayaw tinagiwara iti supot ti sabaw di ta kalsada? Apay, naglaba kayaw di ta kalsada? Kay, asino na rod? Nagawan kita babay niyaw. Kay tala agiwar-wara ti paglaygan niyaw. Ha? Ante, ang mga no naitayab din nagbagyaw. Naitayab nga. Talagakit di nga adaw. Tinatanggan ti ulo na dito'y lugar kayaw. Ha? Pinitsure ko mo kay din da jay angaw case. Imposkon iti Facebook. Ha? Mangirnad dyan nagiwaray ti da jay. Malmay si ti bain. Kitain niyaw. Da kita paguk-ukisan niyaw. Noawan makita yung abasuraan, ibulsayaw, dagita abasurayaw, saan yaw nga iwara dita kalkalsada, nagalas akitain. Nawatan yaw! Dapay agrugit-rugit ang manok ije paraagan may, kaawan mo't bulos ang manok may, ipupukyaw dagita manok yaw. Ay! Nagpabangset ti rugit na. Nalalala! Agawid kayo, nuawan araramidon yaw dito store. Di kayak marmarites ditoy. Kayo, nagawid kayo. Taing kayak dalaws ijay babalayaw. Dayta ka ti paglayngan yaw. Ti mang chismes iti paday wataw. Yanyasan ho! Sarsaritain niyo tilik-likudak! Mariklak na ita! Nan! Pautangan nakman iti asukar ken kape, Pilar. Bayadak to no, agswil daw ni Uncle Mau. Why? Apay, anyaman timbagbaga mi jay istoren aya ipang. Apay manin aya, gusto mo it nagitimbagak. Pagsayaatan ti amin, sana ya. Nagpakalaing kamanan ang nagsao-sao iday. Di ka lagbaing. Awan maday nga imbagak, Janong. Pagsayaatan ti buong barangay ti imbagak. May mayatan ti kasya, gamtay ag marmarites. Kaya mo nga raw, mailaukat ka na gijay marites. Ajay labiyag ti padada at tao ti sipsiputan da. Kan pagis-istoryaan da, Saan akas tatiket ko asawain? Ti puntok, ket di ka kumagpakalaing amang manmandar ka dagiti kabarangayan ta saan ka nga opisyal? Ay, opisyal ka mo, Janong. Kabutang mumuang namin dagiti pasaway akalugaran ta. O di siya ti agsaaw. Isasawan kan, Janong. Ado nga rod ti kontra ti kastangar aramidem, ket may saakditan. Na. Nay ka, aping agkatos ka nga. Asawa na, Janong. Ngam kontra na. Nagalas katikas ta nga aramid man, Janong. Tultulungan ka lagarudan iti trabaho. Kas may sang opisyal. Ngam, kas takakit din. Basta tanangem ti panagsasaom, tamba ka pasakit ka itirik na. Adaw, dagiti masaksakitan iti panagsasaom. Di ka agturay-turay, tawan karbangam epang. Si kanti sa asawan dagiti tattaw, nagalas ka no tugalip. Ay na, sa wundami na kayat nasawain, awan bibiyang ko. Bayam, ta agranak to akagawad, tapno addanton karbangak nga agturay. No, at na magibutos kin ka, Hanyat ko na! ay kunak,
Mabayag pa iti eleksyon. Nay, nagsaba ka mo nga gwalwalis dito isangot istorm on Insan Pilar. Ay na, wen tan narigat ti maipos iti social media kasinsin. Ah, Amumutan di ikita, na anti ipang. Basit lang makita na ipusnan. Ure ukis latikin di makita na ipusna. Kapag sasawan na iti social media no asino tinagiwara iti dayjay. ay, wan nga rod O naigit din dahi nga ikit mun aya. Ikit mo Insan? Malay, wan, ikit ta dua. Ura yan niya pa iti ugali na. Ikit talat-talay jay. Wen nga rod Numabalin la kumasukatan ti ikit, inaramid kon. Ala, pasensya hamlatan Insan. Tamo mo iti ugali na, Insan. Talaga siguro kasjay na. Aging gataing gana. Nanya lang amin ayat ipakasiksikuran na. Basit lang makita na masikuranan. Sa pinagpigsa ti radar di lapayag na. At dalamangag na nga agkakatawa dito istor ko. Sungatan na kun. Makarangrang ka no. Sana bagay ti adda ka aruban na no kasjay. Ti bagay kong kuana, gatay awan matataw a lugar Insan. Wen nga rod Mapanla ko mga rod agbalayan ni Bantay. Ije tapaw ti Bantay. Ta siguradong awan ka aruban na mangrangrang kan kuana. Dagitay tulaw, uni ti bilit ti mangmangagnan. Ay, makaibladak sa manan no kastoy lang. Mala, bebe amon Insan. Sika ti marigatan, no tutupam ti kaskin ni ante. Bye-bye amon. Nay, ada kayo manan dito istor nga agumong. Da kayo ama marites. Talaga puliyo ti chismosan niya. Saan mo tananay? Saan mo't anga? Kitaan nyo man. Agkakabsat, agkakasinsin, kun agaanti kayaw nga da dito istor nga agchichismes. Ina na kami lang, nana. Ina na kami lang. Agin ina na nga. Anya kumamot nga iti pakabambandugan niyaw. Keday talamang sarsarita iti padayo at taaw ti pakabambandugan niyaw. Imbes ngayon kayag mula itinatang iti parahangan yaw tapno addan to apitan yaw asidaan yaw. Saan? Taon unaan nyo mo iti makichismes. Na, kitaan nyo di parahangan yaw. Nagsamag. Diyo pa'y amaw adalusan. Hala, agawid kayaw. Awa nag-istambay dito store. Saan nga istambayan dito ita pagatagan ti store? Saan apagchichismisan? Naawatan yaw? Apayanti, anyaman ti basul kon? Di mo nga minipalubaw sa pagistambayan dato'y istor mo. Pagchichismisan na, to'y tersinam. Pagbalbalin na masadot dagiti katao ti kasta nga raramidam. Kat alangan mo tapagawidak idaante kat gumatang da nga road. No, nakagatang dan, papanawa mi dan Saan mo ta? Awan karba nga kamang papanaw kadakwada ante. Ay, adakar bangam, taistor mo nga ron ditay. Suratam dita sangaw iti bawal mag-istambay ditoy. Kunam Anya? Ay, no siyak ti masuron. Ipasurat to'y istor mo, Pilar. Ante? Ay da, lumanabas mo day ta mo tong siklaw, makarengrang. Ha? Ay, kanyang kasurun mo Epang. Day dyan nakamotor Ha? Patasin natin, lumabas man ang taparsaka ka talagan. Lumanabas ki din. No limabas kumamot iti na minsan, wano na midwa ka, husto kumamot na. Ay na, apay aya apati dagit-takit pa kasikuram. Kalsada nga raw. Natural apag nantilugan Why? Kaslada mang sursuron, lumam na basta, makarenda. Na. Kasi ta, nagsublimanan, payman. Ha? Ay sus! Kapag nga imbarsak mo tibutas ko nga naimbagtasal mo alapuntahan. Pagbagaan mamu nga rin dagita masakupam. Chan, awan pa'y serbi mark nga official ti barangay. Tadi mo maiturayan dagita masakupam. Ala, ingka ka pidutan lang dyan imbarsak mo abutas ko.
Tausarat! Anda pa pala! This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. At daman impos ni Auntie Ipang nga niti social media, Uncle. Hay na, mas pasensyaan nyo ng tiyo, balasan ko. Tauray bagbagaak, jak maanawa. Apain nak no pakibiyangak iti aramiden na. Ay, unay mo't ni Antin, naguyong. Ado ti manggurgura kun kuha na dito'y lugar tayo, Uncle. Ala, ang mga maapektaran ti kinaopisyalyo. Ang mga nudida kayo ni ibutos inton pa nagbubutos manun. Sa nabalay, tadyak to agranan kanakan. Kababain mo't ngaming aramiden ng tiyo. Apay, di da kay denggan no bagbagaan niyo, Uncle? Saan nga ron pila? Apain nak siyak tagbalin adakas no bagbagaak. Iso abay-bay araw. Ay, kaasi kay mga rod, Uncle. Awam mo ngamin anak yo. Tapno adda ko makadwayo amang bagbagakan nanti. Uy nga raw, di ka ngamin na paraburan iti anak kanakan. Mamakmot ni nanang amang bagbaga, tapaan naman. Kasjay na nga ro dayjay nga antiyaw. Bakbakitan aman nakiapa. Ne, ante. Anyan sirsiripin yung dita kalsada? Na. Sino nga ti akin lugan iti limabas dito'y. Nagasuman, nagasgas mo to'y siminto a kalsada. Tay siguro saan amakasang at itayag sapan ti. Nagalis mo ngamin. Akin lugan nga ta. Dadaulin da mo ti kalsada. Gagangay nanti. Ta nagalis nga ron. Di da mo amaw ti agmanihaw. Kung di katang da kami iti lugan da ko, di da mo amaw ti agmanihaw. Agraraman da kita akaruba. Ha? Kita umanay, wow, nagasgasan to'y kalsada. Tugot lang ti pilid day tante. Sana problema. No kumangamen, na agtitinulong kayaw, nga adalugan na amang dalos, dito'y kalsada at apnusaan na nagalays. Kanayon mo tamadalusan day tante. Talaga lang amin ang nagalays. Ta tumanudo ka nga road. Ay, makapasikaw rakit kita. Dadaulan da mo ti kalsada da kita akong dilugan. Agraraman dan tumo ngamin ang maadaan iti lugan. Rumwara kon bakay. Tain kampay agdalaw si kalsada. Adda ka nung natumba akayaw. Ha? Maday ti aldaw ka. Napuyatan na. Ne. Apay. Anya nakapuyatam. Pinuyat nak jay tumanaol nga aso ti kaaruba iti rabi. Nariknak dayjay. Ngam alas 8 la itirabi dayjay. Una, ngam kaimimasan ti turog. Noan niya lang nga ti taataulan da kita nga asaw. Da siguro pumanag na iti rabrabi eh. Iswa tumana ulti aso ti kaaruba. Kit gagangay na taaso nga raw. Di agtaol. Tida pala kami ilakaw dagiti aso da. Iparit ko mga men, ti barangay, ti maadaan iti aso. Tadistorbo laeng iti turog dagita. Kano agkagat da? Ay, narigat, ti marabais. Iso nga ron ti trabaho da. Agtaol. Ay, makaringrang. Iso nga inlako kon dagiti aso ta. Tamaringringat no agtaol da. So nga ilako da kumamay, dagiti tarakon da. Di mo pakibiyangan dagiti karoba. Takayat da nga dagbantay iti balbalay da. Nangrunan no kasbiyay nga da papananda. Kitaam ka data. Awan bantay ta. Tainla akong butay. Makaringring da nga road. Taimbagpay ko jay baboy at araknan. Tasadala agunay no mabisinda. Nanang, kitaan nyo ka din ni Auntie Ipang. Ha? Na, alaladan na mo di parangan da. Kitaan nyo anay ha? Nagngato di mulyan na kayo. Ay, wala ata, igalot na siguro di tali nga igam na. Apay nga tang alaladan na di parangan da. Ay, ada siguro sumusumra ka manok wano asaw. Amamatan day tanga ikit mo. Di na kayaat nga da dumayo adingon iti sularga. Uray pa'y tao, dandani di na kaya't nga umarubayan kan kwa na nanang. Ha? Ay! Ay! Natinag na ang tinanang! Ay, sus! Ay, oh my God! Itatulungan, anak ko!
Day ko, marigatan akong lagay. Hidak ka mauladan. Pasit lang ano sa bakit? Umayon, ti pangiluganan miking kaamapan at ospital. Ay, apo. Ay, Ay na, nagngato tinakatin nagamanang. Nutilan to, aramidan to'y kabagis mo ipag. Tila ul-ul yun na. anday ko, marigatan ako talagan. Diyak makapagnan dyanong. Nusam nga raw, tagturong kanon dito itilugan. Sa nabali, tabagkatin da kanton nga ilugan no madamdama. Anyat ko na dalakay. Malandukan ka no tibukot kan sakam bakit? Anya, yun na yan. Nuka, abim makitag. Iso, matipan nagadisgrasya. Itikastoy. Kat ano sama, tabasol mo ba laeng? Lakay. Di ka pala makapagna. Kat jak amaw, no kaano ang makapagna ka manay. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay, kastoy kaanakan. Sana ka makapagna. Nakaidalatan dito'y kamaga. Agpapigsa kayo, ante. Magiabanak. Naimbagman tayo may kayaw kakaanakan. Wanante, tain niya ganda kayo ti prutas sa kanan nyo. Kan, adapay tinapay kan gatas aginatang mi, auntie. Ay na, agiabanak. Nagsasaya at kayo ang kakaanakak. Uri kanayon kayaw nga ung-ungtan iti kalabas. Nasingpit kayo latakanyak. Pagawanin da ko ma. Agpaimbag kayo kit di, ante. Agpapigsa kayo. Ay, wen. Talaga nga'y karigatak ti agpaimbag. Tadyak kaya't tinakadalit ka na yun. Kakanakan. At tuyan ti kanam ipang. Mangangkad, tarum warak metten dumadamdama. Epang, mangmangagnak, mangankan ko na. Nagaddayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ay, pampanunutag lang. Tinararamit ko iti kalabas lakay. Ha? Naglablabo saksa. Adaw tinanggura kanyak. Gapo iti nagalas nga ugalig. Ay, saan kaya marumbang dayjay? Nasaya at bay, ta napanunot mo day ta ipang. Day ta tururayak nga ibagam. Ti panagbabawib. Ay, pasensya kan. Mamiris ko itan, dagijay abindot ka. Tusak siguro na ito yan. Gapaw iti kinatangsit ka iti padak atao. Bala, maragsakan tana amiris mo, ti bidot mo bakit? Kat apaman nga agimbag ka, di mon sublian ti sigod nga aramid mo, way? Wine. Promise. Agbalbaliwa kaon lakay. Siguro, no sana napasama kita asawak ti kasjay, nalabit, isulat ta ti ugali na. Nabayag sa nakapagna ni bakit ko, kat idinaimbagan, nakitak mo ti panagbalbaliw na. Si Mingpet, kat saan na nakasitisigod akas lakagura na amin at tao. Managisam itan, iso nga doon dagiti gagayim na. Alakastan, tugayim mo, Jano. Ala gagayam di tamanan, tinagpatinggan ti sabali man na nakapadasan. Dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada tayo amin.
Kapadasan, wano pa kasarita ni Kabsat Soto, tintay ipatangatangay drama itangam sakbay na. Hello mampay kina Anastasia Eugenio, Bandi Santos, kani Joanna Maria Estela. Kastimanti ko na ni Kabsat Soto, dirma ng biyanang, at dalapinta sa nobyak, kat ipanpan nakkel kulaunay, tauray sana kagwapo, nakatumpungak itinalapsat abalasang. Gapoy ti dayta, aggan atak amang ikasarkan ko na, tamangan kunak no agawan ti sabalikan niya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming dan nakaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang aruden, ngem kasla ka pa'y agar-arum kanya. Uray pa'y nga taagasawa tanton. Kaslar armen kan tulat ta. Ay ayatin ka ngamin na talaga. Ay ayatin ka met, Soto. Okay, kasanong arudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray Kayat ka ngaminan nga sawawin. Ang mga numaagaw da kapalit sa balik kanyak. Alang arod, makaamu ka, Soto. Dumanon kayo nga rudan, nukas ti kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat, ikasarmaon. Ay, agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamano abulan. Uno taway no isaw. Ay, ba't ngagbasa o soto anak ka? Baka lawas pa lang nga doon nagkinaawatan niyaw. Agam amo kayo pa yan ang bag. Amo niyaw, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Na ulimak a babae. Na emma, na singpag. Kasdyan ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadagiti daduma di taawak wakirat. Tumanon tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, asawa ka launa yung ayasutaw. Di mon malapdan. Basta kayat kung may kasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpin, tas nga may dilig itilangam. Anya, matikas ta pa nagsasao yung tatang. Guwapo ak mo ta. Wain, ang napintas unay, ginubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplap sa atan na. Iso nga raw da kayat kun nga ikasar, taamang nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na kinayat nak, iso nga sawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko nanti? Nakajakpat ni insan suto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami taon, inton bigat. Anda pagluganan amapan ijay lugar tinugyan na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, tilugar pa kay kamangan ni insan ko? Nalangaraw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten, dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan, abalayan. Ay, wen, aabalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak may. Basta day tiyunay-unay ko, Soto, Barok, Tangay kayat mo nga asawaan ti anak ko. Sikan ti makamukan kwa na. Sikan dakin kargo kang kwa na. Katsapay ko ma, taya tamitag na nayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgak unay ni Sarina. Ikarik na. Jak to paldaangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak tiyag trabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman nga ron no kasta Barok. Kat no bilang di monton kayat tanak ko. Kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kwana no bilang laan. Jak isubli ni Sarina kada kayo nana. Ay ayatek ti anak yaw. Ayatek pati ti mading ugali na, no, adaman bilang. Kawan na, kasta tinapod no nga gayat. Ayatam, ti si bubukal na kinatao ti tao nga ayatam. Nala, intay nga ron pagsasangwanan day tayo naluto at araon, abalayan.
Ante, saan tayo ka di pa nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanon, tasapain tayo ti agawid no bigat. Nabartag mo nga may ng tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noon niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da sarina anya, ante. Naglawa pa iti paraangan da. Uwan nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi nukas to'y asulag. Wen nga ro, ante. Uri awan silaw tas lagmot. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, jaka mo ah. Ni abalayan sa amin. Ada siguro kinatawaan na. Kasla saan mo tabusis ti bakit jagat katawa, ante? Unaw, ni Sarina. Nanana, agking ginal. Tilda sigaraw kundi sutaw. Sarina, anya ka di talaga tikat katawaan. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibaga tikat katawaan. Ay na, pasensya mo ti anak ko soto ah. Talaga akastanan o dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtip ta anak ko ah. Tasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jakman amo no may ranran na laeng wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. At dapay gundaway mong agbabawi, barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lang ta ni Sarina. Kadakan ka dayta ah. Basta bantayam nga rod anak ko ah. Ulitak. Si Kanton, dakin kargo kan kwa na at asawam ka nga rodan. Una na. Ay, tumarayan! Kamatam ni Sarina, asutaw! Una na. Sarina! Mabit lang! Uray nak! Di ka tumaray! Sutaw, anyat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ha? Ay, kwa? Agin kinamat kami lang nanang. Gagangay iti agayan ayat Agin nantil da nga kinamat. Ngala, agsagana kayo, nakarubatan ti driver yaw. Umuna kayo nga agawid, tas maruno kami to ka ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ka nagawid ka da abalayan, sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kami to no sa alin na silag nanang. Ha? Ay, sa bagay. Wag. May mayat no pagkalmaan pa'y tanak ko. Ano kas kaya silag? Ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Una na. Kat no kas pangarigan tadi monton maanusan tanak ko. Isublim ko maana saya at kanyak wan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumusta ang tirik nam Sarina? Ala, apay akom kumustain naknay. Kat sigod mo't amayat tirik na. Agyamalak. Limpyo man na nakasarisarita to'y nobyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yung. Kunam, agnaud ta ijay, aging gati kasarta. Uy, Sarina. Agawid na nga rudan iti balay. Yam ammo ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mo, itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Ay, anyat kaya't mo asawan lakay. Hindi na pantayo ni manaw na di lugar na. Namitlaw na si putak nga. Agis-isam agmaymay sa. Anya, ke normal mo day ta iti taaw. No, ada malagip mo, ang makapaisam. Ke sana baliklikan, ti panagisam mo, sanaya. Wala, yung sa balay, di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay, di pa nag-isim na. Anya? Akin, agtantanamitim pa inokwa.
Di lamad-madlaw mo mag-alala ka yan. Overthinking ka ba? Adan sa matiltililing jagbali na manugang ka. Anya? Agulay makamamay. Tinay babagam. Lay, Da tricycle la simbardang iti batog lakay. adan ti anak ta. Kadwanan ni tililing. Sarina ko na kuma. Kita da pa nagsasaom. Tabangan no anda makangigken ka. Kat maidanon pa ikan ni Sarina. Kababain. Panang dadaal iti agbali na manugang ta ti kasta nga ibagbagam lakay. Nalalala ingkakit sabten edad. Tanay, nagadag ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas tiagbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Ha? Nangkel karinyo ba? Saan ba na? Jakto pa'y nagparigat na nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan a. Ano matarigat tinagdalalam sakbaya na pasumbat mo. Amang ano pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na kanya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, Uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobyam. Napintas, napudaw, sexy, kinkaubingan na. Itikas tatawan nyo, Uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksit siguro, no? Ato ti kwartayaw. Mabalbalin pa eh. Angam no kastang istambay kay lang arudan. Artek kayo pa eh. Ay, asino nga, mangayat ka na kayaw. Grabe ka mo't nagsasaw, Soto. Gaputa na katsamba kay tinapintas sa nobya. Kunamat na sino kan nagsasaw. Limastog ka mo't dun, kanakan. Nini, ay isan mo taang kan. Ibagbagak lang tagpaisaw. Ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, Sutong. Wala, ta nakatumpungak ka ng tinapintas anobya. Kat si kareta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, Sutong. Uy, Sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapantagis tambay iji paglaklakwan na iti barbecue. Ano ti tatawi jay kag? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw. Awan ti kaskan ka napintas ditaw. Nagningisit dagiti babalasang ditaw. Manmano ti napo daw. No adaman, naasawaan na. Kasta aya? Isungag short pant ka noong madamdama niya. Kung agis liveless ka. Tay orala makasisirap ti po daw mo. Ta paapalak man nagiti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yung tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting, makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ta bagbagay na angkan. Wan nga raw. Ay no, nagswerte ka talaga ka anakan. Makapaapal ka. Ay, saan nada kayo ti mapapal kanya angkan? Adu kayo. Kita nyo ara iti babaros dito. Nilat ng Sarina atin nakaiturungan na iti matada. Wan nga raw. Apay, awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awan angkan. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. Sige angkal ha. Ta mapan kami biit dito store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada ije poon ti kalamansay di tarubayan. Kita amanay. Na. Dalawa nga makita di ta silag ita. Ha? Ala. Anyat kukuinan. Nakagatong bait dagiti dua nga ima na. Santo. Tilay. Makita. Lihos tao niya ko na.
Ada tiltililing na sa babae. Tangiwat mo, mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak tabakay. Narigatan. Anya, tiltililing mo't nga bagbagayo. Awan mo ta, limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro, no, basik tibulan, anak ko. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam nagul uli makaklay. Sumapol ka sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, sana? Ay, ayatak ni Sarina. Di akong makasapol iti kaskan ko na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas Jemart. Adamat kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay na dya iti agas. Ay, Saus. Soto, anak ko, agpanunot ka na imbag, Tanariga, ti mailawan. Lay, papadam suto. Inak man makipurdiya, angkal. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay, kitwan na kanakan. Kahit inobiyam ngay. Imbate medyo malayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa, ta rimwarmot dananang kantatang, angkal. Aya. Ay. Hehe. Alang arod kanakan. Mapankan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Anyat masapul yu, tata. Siyak ni Karinyo, ang kilnak ni Soto. Iswa di ka agbabayin kanyak, Wayne. Ay, Wayne, kaya't mo ti kankanan. Uwin tata. At daawit ko, sa nga bandihado. Wala, pastrakenak nga rudan, na iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata, di nakkuraan iti daytong ibagak, Sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kaya't ko pa'y nga ipakamo, analawa ti dagak. Ngam ni Soto, awan dagana. At dali maabakak, 20 akalding, 3 anuwang, kansa nga 10 ababoy. Nagadun? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan ka ni? Awan na rod. Adda atay baboy na ngam partyen mimut intun kasarmi. Akin, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pa'y. Pagserservis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang kangarod ano kasta? Medyo. Isano kaya tinak. Duwatan ton nga kinkukwa kanang disa ni kwak. Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise na love at first sight akin ka, Sarina. I love you. Kasanon ngay ni Suto, no aklonen ka. Amangan no agunget. No kayat mo, agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Suto. Aga-agaw nga ulit ang traidor. Awan mo't madingin nararamid ko kankwana, aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulan niyo? Jay ulit ang kukid niya. Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabakait. Akait, ayan ni Soto ngay. Ada iti silid na aglaladaw.
di pa'y nangan. Ala, bayam ta makailiw-liwag tumot la dayjay. Naimbag ta di na ibag asurutin na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken kwa na. Tawan makaamaw no sa dino tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto insan, medyo naliday pa. Ngam saan na yun? Ay, wan insan. Si Mang Putmutun da uncle kan Sarina dito lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, ang mga numang riribok kamot. Saan na insan? Idi mo kasla kayat ko tagdangran. Saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Sana na nasakit tinakam mo? Saan na insan? Siyak lang ti marigatan no gurguraklat ta idan. So, bye-bye akon ko sinsin. Oh, sorry na now. Itay kapay lang ang katkatawa. Anyat katkatawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samad pangarwam. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anyati ko na! Ya, ako nak, isublikan ka ni Soto, ag sinatan. Kasta gayam, ha? Kasta gayam? Ala, ang diretso ka ni Jibalay na sutuan. Di ka nagsub-sub nilito, Sarina. Ay, sus! Andiyan dyan maur-uram ngayon! Ay, sus! Ay, dyan balay na uncle ka rin nyo. Nuram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka no! Ay, dyan ka mo nagapadan sa kano. Ay, Kate! Ayan ni Uncle yung ay! Nakaruwar ka day, di na balay na! Ay, Wanante, iso ti kadwa damang sabsab-sabi tapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diyan la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kahan, pang-aasim, umay mo sukunan ni Sarina Jibalay. Ha? Madyakon, tiyak kayatan na siya babae. Di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok, kitsure itinaramid ko, tiyak ang makas niya na siya babae. Ano sa mangkal tayong taray mo nga raw? Madyakon ka na kan, kaya't ko na sinaan. Ngam di naman kaya't ti pumanaw Jibalay. Kasta unay pa nagbabawi ti ulitig ko, ngam talaga jakon nakibiyang kadakwada. Nadamag milata na pimanaw ni Sarina asana nagpakada, kat nagawid kanon iti lugar da. Adamot pagsayaatan ti panangagaw ni Uncle ko'y tinobyak kanya kidi. Tano sana napasamak dayjay, nalabit, inkasar kulata ni Sarina, kat jak amo, nonya ti sitwasyon mi ita, no bilang nagasawa kami. Nagaramak nga ro iti sabali, kat iso ti inkasar ko. Kat ita adan duang anak mi, kat naragsak kami, asa nga pamilya. Alakastan, tuy gaya mo no kapsat mo, Soto. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag sa balya pakasalitaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada kayo amin.